Evano silav reis, silav hürmet. Batına bura rasici biditina vi geli em gelek kepxaşin. Ez pir spas kim ji boy malbata dosto dosti. Ku şebeke akine amade kirne û em jî beşdar bûne. Ew qas insanê dilgerm hatine me guhdar bikin. Em jî lekin teşarstana bixwînin û diyarî we bikin. Hevîdarım inşallah wê bi dilê we be. Bi rastî jî ez kêfxaşim batına bira ji ber ku xizmeteke çandiye em pê serbilindin. Em dubare spas kir ji boy dosto dosti. Kaçamayın, خيراتنا. Give me